Bunathe an seo I Melfirsta sa bhliain 1990 tá 6 album eisithe ag an sórgrúpa seo ó shin. Tá si de rasin is mar cuid den éile Out to Lunch, iad ag seoint sa Black Box i grí lár cethú na hardagla sin. Go out yonder, peace in the valley. Look downtown, there's a rumble in the alley. Oh, you don't know the shape that I'm in. Iniu táid an seo sa Black Box don cheolcurm le 4 men agus a dog. Tá muid a danú in éanaach leis an Out to Lunch Festival. Tá éile seo ag rith le linn mí anar. Táid intas as a bheith obair leo am léana. Tá sé deas go bheici daoine éagsúla go bhfuil anad géalaige cosa leis an dráithid go bhfuil sé an go bhfuil sé ag obair in san saoil Alíonna in Melfirsta. It was almost by accident that we discovered that January is a great time to have a festival. There's nothing else on. Artists are more available than they are at other times of the year. Audiences want something to do. So it just kind of started, it captured people's imagination immediately. And so we've just kept it going. And we can't stop it now, you know, we're stuck with it. An céad ceolcurm a cheanamar le chéile bhí sé ar siúl i Melfirsta ag an Belfast Folk Festival. An bhfuil differ mór tá a thar na blianta nó an bhfuil stíl le meascann sibh stíl na faoi le. Sé míad ceol tradiisiúnta ach i maidir le na Hóráin cumann Kevin Doherty an fearan gitar na léanta seo, cumann sé gach Hóráin. Agus tá go leor stílanna gé cuid is mó as na stáithéantha. Agus tá sort rock and roll agus blues, jazz. Go leor stílanna meascathe in san clár le formin na dog. Cinnte I riana bhliana deathraigh go leor rudaí ach you know, tá sort stamp a green. Táis is a grúpa ar fithe bliain ach de réir go bhfuil mar in our chónaí ar fud an tíre. Tá sé níos dacra a bheith ag tros agus níl mar comhógas an is a bhímar. Mar hapla an set aniu an é rud go peocann sibh na Hóráin ar dús? Well, cos tá an méid sin stuff a gcuibh. Ní racha mé an setlist fós ach tásúla gom go as na roiint cearnaí atá gán ó trí rialann na jigs na Hóráin as gach cearnaín atá déanta gin. Well, I d'asach bhí Mick Daly an madra ach d'éirigh sé as an baniciol tar éis cúpla bhliain agus ní lista gom cé an madra na léanta seo. Iad fós ag seaint leis an fuinneamh agus talan céine is a bhí acu nuair a rugadh an grúpa blianta ó shin. Agus le halbam nua ag teacht san airc, is léir go bhfuil bheithe sa chean madra seo go fós.